जय सीताराम। आस आम बालीजात्रा बुलवाक जावा। एठू आम भुवनेश्वर एंट्री कलु। बहुत मात्रा रे गाड़ी सब जाऊला। बालीजात्रा बहुत भी भीड़ थिला। आम एठी आमर उपस्थित स्वागतम बालीजात्रा। आस वाव कि सुंदर भाव लाइट लगे। गजरा गवाली
ସୁନ୍ଦର। ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। କରିଛି ଚିତ୍ରିତା। ऐतिहासिक बालीଯାତ୍ରା। सेल्फी बालीଯାତ୍ରା ଆସିବା ପୁଣି ସେଲ୍ଫି ନେବାନି। Wow, so beautiful. आइसक्रीम भी खाइदबा ऐसा कुल्फी भाईर बालीଯାତ୍ରା
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।